Marc ka fakacak ujundu petan war Yesu Kristo nul abuk na simbati apicene du livre Isaïen na yele aja tenane mawtani na yele jiti burun nika yecisi bugaw nyankali yak di ulayat anuja da yecisi buga aju da cholani ilalul jona mijan apibandarti ulayat anu len uleka pemijan kaya ibat pa pejampa gejuban abanyam pebos Judea bling ni banyam bancibiki bling di Jerusalem ketep di nul abaja ba pet gejuban bokol ne mijan bokol di kabulan Jordan John atima ingi ilempenayi ifal ngilam ana tang katel kan janti blank baria lol aci gunjar rabat ni puaj brain anu lent prim koja na pei nika piyelan ka bi tiu fetul nji njintin kant pijaman jeje ka mangep ka pacira lol nji ma mijanin di mlik ma nulka mijanin ndo di wejat ujint gunung muntingan Yesu pani Nazaret di Galilea a John bi mijanol di kabulan Jordan ti uyeku muntuwan umiji sewol di mlik ana wi bati wantarol a wejat weletinul anamu utuba aprim pani di bati apaja wichun abukinji na ngale ma lilandaru mak ti uyeku muntuwan a wejat tepanda Yesu ulayat anaro genu gentaja gebakar di ulayat a usetani ketentenanul ana cirul ni genjar a guanju ke kamandul bi jon toa bi di ukalabus Yesu bi Galilea anu lent u patsa anu lentu petan war nasin bati koja wal aban pesina simbati awokani da yari ibat de wakti upetan war binu yandar bi di kabulan brek Galilea ana wi Simon ni nantari ni nul Simon Andre abuku gut itenk di brek parbici babut a Yesu jabukul da fetin katuind pici babut banyan duye kumuntuwan aba ruki tenk bukul di aba fetu ana kika ko tis na wi Jacob abuk sibidi ni John na tare ni nul ba chidi kanawa abuk yeches iteng di ana rui bukul aba ruk sibidi asimbukul di kanawa ni balem aba fetul biban niaj bi Kafarnaum a Yesu tepe citi bujukan di kato kajuki ti unu penaksa aba pikrati uleka bujukanul par kajukan bukul pici nyana kai piyelan cit bi ba picang tua jabi baron buku jukan ati uye kumuntuan nalo nint ni uchai niaji roci badi kato kajuki bukul ana li aja Yesu kampeni ni Nazaret we wund karawa niwi mbi picok coka hunda ma mene nci na jint na simbati Yesu lenter aja jakanjo ke ponti nint au chai lichan nint ni piyelan au li mak upon tinul abanya bling pikra mak abuku yepelar koja wechunu mentui aci bujukan buwalu ba kabi piyelan aja ngal ni jangi chai prim ding ro kowi na jawi ati uye kumuntuan katim Yesu jekaleka Galilea bling opombo kole di kato kajoki di aba tep ni Jacob ni John di kato Simon ni Andre ani ar Simon apin atijar ni ulia di balen Yesu olekawol ana kika awokol ana mobul tikanyan akat ana a pemakonti nul ana ci ti pekemandul abutakala uyer pical aba tijul bamoji bling ni biki gicai nia biki abanya prasa bling jukti pelaman ana yesam bamoji bacumal mak mancimi bakeci ana ruakan gicai gicumal ma nirantu gicai ganyakan parngul ameu
tika fawnu tuko wama remet a Yesu nata tep tuko talayata ti ane chidi binyandul. Asimo ni ban cibiki ni aban cibiki ni nul citi petasu bi ba winul bi aba jawul banyam ling katas ma Yesu jabuko nge kapetep gleka ngulon ti ngentab ngawoki gi banji pi lent butrul prim par kawo bi ana yanab ling Ubos Galilea anu jukan di ito ijuki bukul nu lent prim nu ruakan gicay analon na makikan teul kajankal bi ties na buranu ana jintala ana jawul o cimngal yela ku jintsani a Yesu cum ni kayeki pes na colan kanyan akararaw ana jawul mangal jintan ti wiye kumuntuan kan teol ka jankal pa tinul ana jintisana a Yesu nyakananul ni irim itam di ana wotanul na tep ana jawul tenane ti janyaku ma tepan bandi di nanjakan ke but ke buten pa jintisan daraw bi Moïse tu bi munci upi banani pa banyan ma upon nint petep ana ur plen gucumal ana jekam perim tuko autu Yesu akat yelang peniai berasa pancipi na wina ma ana ruka ka cidi utand dingeleka ngan laya tangi banyak ke peni di geleka beling pe bi tinu